pushoi motor lian lei veka tua company rin tlak le thamilo ko hute oh asoli nei le se ngati mo I ton gearbox ang mga atlo tlang ram tang thabi tin 4-year warranty an pe motor lian chu ti za tu man pingai lo an pe motor tlo tha ni ti chu chiang nga lom ti lo tin urian mang velo tin tlang khoi buna pokal la I boi me lawang Sustainable Development Goals hirin tlak le inhan na tlak hmasawnna tura chhop chhati la kan soi swal ong love kan zawai hmasawn tlan na tur hmachopani niawa wangin khopui berachanga thingtlang til khor ber thlengak chan kan lak tlan anga yani hmasawnna tur kong shang chhop chwa zinga khotlang hmasawnna eile barlama intau del le pathiani na thlona min pek leilung le ram ngo hum halte hi kan ti mak mo ani hmasawnna tur na kalpuin a hian sarkar khua veng chungkwa le mimal tinin mo phurna kan nei vekani midangta na herwa manna hidwana nilawa kan zawayata na dwana ni ti sha in kan thaitop chho in chan ilatlang ang o in zawayin chibai ule tuntruma hian mi puina hunrei takatanga kan lo bei seile kan ngalel tin Mizoram hi athrazong in kalse ti te ngaihtuah kan sen zingah pawimawhzia tak pakhat Eirukna ram tichhetu nia tam takina kan ngai le kan soi thin chumi Eirukna hrem tu tur ti taila ol samzong in Lokayukta chairman pusi Lalsawta tuntrum hen kan kom don ani hei tuntrum hi etiang thil kan ti Lokayukta apian nuwa kan ti voi khatna ania enge ania eng thuneihna nge ania eng tin nge mi chu a hrem don eng tin nge kalpui ani dan tur ti te clearna hrang mi puita na beng war thlak tur kan ran soi don ani pusi Lalsawta hi IAS retire ania Lokayukta chairperson ani ti chuan kha tuna kan soyang han kapuk hei kan dan bu da Mizoram Lokayukta Act 2014 te omta a chumi chunga inzia ka chuan he Lokayukta kalphung tu rang a thuneihna te ti tur te omta chumi ang chuan khir zawna khan nei don taila ni corruption hi thalo ma han ti ve top maila hemi boipui tur hian tun ma changin vigilance department te po kan ne ACB te kan ne tin ke ngei po vairama vigilance lampang and call tu ate kalo tang ve to thina lok aikta danglam na hi chu sarkar thunuaya omlo independent administration lama po independent tin financial lama te le functional po independent tura ngai ania chumi awang chuan movement lian tak khovel pum huap le inderam pum huapa a local nuwa ti lo thei lovin parliament in dana siam phota chuan state sarkar po lok aikta siam theina tura dan siam tura anora aron din tak kha ania tunma ai chuan tlema danglam deu tlem tal chuan danglam tura han ngai photila ani tak chu ti chuan ani le tuna chairperson ni lo ni ta nang ma ni kha midang te po ani zel tanga eng a qualification lai kha chumi ni tur chuan he na chel tur hian tiang chi lai kha min sai jaw sakta la a reng pui mil tek po kha thil tharania min han sai jaw sak bok ta la member ne tur hian line ni ang deven han soi tai la thriathiam ol jong in a judicial lampang dan lampanga kal ho an ni chuan in high court chief justice lo ni to emo judge lo ni to emo ni angaya ani lo vek chuan in high court appoint thei tur qualification ni angaya ma se khalampang ni lo administration lampang le thil danga in mangte tan chuan in kumsom ni pangalai etal experience lo nei to angaya kha experience kha hey vigilance anti vigilance policy lampang te public administration te finance banking management le khatiang line sang poimo anti akhan ani tur ania
tin amishinga kha ming tha ming hliana nei lo nge ni impeccable integrity nei ani tura ni ti te om venwala ni khang kha tu tenge ruat tu nia tinge sarkar khan cabinet meeting khan ruat mai nge tin tunge thuneihtu tilai kha Lokayukta chairman le member te appoint tur hian rabi pathum angin han soita ela ama sebera chuan search committee search committee hian sarkarin public figure mi pawimawhzia an ngai NGO te po anyang chu khatiang lampang chi YMA lampang te le mi pawimawh mi chin chang hria ni an hria ta kha an lakho ma chu search committee an dina search committee khanin an ngaihtuah panel an siam ta chairman tu le member tur te kha chumi zo chuanin selection committee omlea selection committee aero hi chuanin chief minister manga speaker assembly speaker anile anga leader of opposition anianga high court chief justice anile high court chief justice hi arem lovani point senior judge ayo tur arwatanga chung ho chuan appointment kha anti selection kha anti turania chu selection chu anti fel nuwa governor ne nan thona governor in appointment siam donani ani chu chiang khop mai kha at kalphung le ani phung lo pian chu dan chu ti chuan chu Lokayukta chu eng chin nge thu nei don ti la ya kha hriat cha bom ta ni khala ya kha han min han soi zau sa la hei ACB te oma eng tin nge chu la ya chu eng kai noi dan tu rang chang te eng chin nge thu nei chin ti la ya kha ne Lokayukta ni na kha singhani soi loka an status ti kha rules an siam to boka act khan om boka chairperson hi chief justice of high court ang anianga member dang dekha judge of high court tur anita lo le status le ranka po chitiang tur chuneti ania chuan Lokayukta ena achui thei chena chu ei sarkar na thok mai ne lo public servant kan ti zong hi huama chunga de chuan chief minister te speaker te deputy speaker te minister te MLA zong te huam veka thok lai le nilai meg le ni to te po huam theya tin sarkar na thok zong kha huam boka chu mai ni lovin heis board kan nei sarkar board ti mai ang corporation board kan tiang ho renga hnathawh an officer tele employee zong kha huam vek boka tin chu ba ka chan NGO atong kamol zong i soitela NGO kan ti mai khati angchi kha an ho tu te le he cooperative society kan ti in thlang chi te po kha huam ani amaro chu khata khan zong ati theilo na chen oma sarkarin hetiang chin income nei chi ati emo sarkar atanga tranpuina la ani chawin khang ho kha khang thil sarkar chung suman lo lak lu emo mi pui hne na tanga donation an lo don te lo ti ching pena corruption a pu anom chuan kha kan chuitel thei bokane ani le chu Lokayukta khan ama thu khan hek na om lo ta sela mala thei ne section 25 a khanin suamato antia he emo hek da lo lut lem lo poin Lokayukta khan ama hriat nei lo theta sela tu po corruption thila ai nam nei ni ti ani kha chuan ama thu point case kha siam theita ane tu boiron thelu dan tur la ya kha eng tia kalpui tur nge hetia police station FIR kan thelung te ACB kan tiang chi mai thau khan ni em han ti la ya kha pon lam Eirukna kan hriat tu te namong khan lom ta sela ka kalpui dan tur chin la ya kha heta po hianin rabi pa thum ang deven han soita ela ahma separation tu po in complainer submit ta chu en chin tla kan em inquire tla kan em preliminary inquiry kan ti phota chumi ta na ti tura niam ti kha kan lo en photanga an hek na te ngun taka kan en nuwa hi chu han preliminary inquiry ti
tla kan hi kan ti chuan preliminary inquiry turin inquiry agency kha to po CBI mo ACB mo Lokayukta noi police mo kha kan han ti tir photanga chuan anni khanin inquiry preliminary inquiry ananti khan report ano submit le ngei turania chu report alo thlen chuanin claim angun khu luk devin quasi judicial judicial proceeding ani ma zoka kha ennon le ngai khata kha chuanin an mi pu mu ate po kha chance pe kan ngai ve to ni opportunity of being hurt anti maya kha chuan ani te po kan ngai tha anga case kha inquiry preliminary inquiry report kha athato ke eta hianin FIR tia investigation pangai ti tla kan ye aron ti chu diktok kan pomani chuan regular case institute turin order kan tilenga FIR ten tiang inquiry an tianga tin kha preliminary inquiry a khanin anon recommend a kha a fulem lo ni chuan a hei chu kalpui to lawang iti to mayang te po kan ti theya mi poisoi lo na kha thuitak khesa nu lu kha atha don lova ka kan ti tur pon ni lova avoid kan tum tur pon ya kan sei le du mayanga chutia inquiry anan ti tak taka khan FIR ten tianga police investigation pa nga inan tianga chumi josion report anon submit le anga choda po chuanin a case ti to mai tur nge ni kota prosecution ti tur ti kha recommendation on submit lenga chumi kanan ena inquiry prosecute tla kan ya kan ngai chuan charge sheet file turin order kan lo ti lenga kota charge sheet ten file venga chuan public prosecution kha public prosecutor kha Lokayukta ina appoint turania khang te khan an bo zui to ang chu chumi lo monitor le phechu tlem na te selo mai theya na pui chu khata khan atobri don ani remna na lu tuk lo rem ngai ve siang chi te kha theita chu eng tin nge ti ta ga kha sarkar na thok lova khan a thlir han thei devin karinga sarkar na thok an ni chuanin kota lungin tang tu razukti kher ngai lo khan sarkara recommendation Lokayukta hian a submit theya choda chuanin lo dismiss ro na tang lo ban ro temo a na tang hian lo da niam ro director in joint director deputy director assistant director tiang khan demotion te po kha recommend theya kha recommendation a kha sarkar hian ni somruk chungin amo tharuk chungin ati ngei tura ni ya ati lovani chuanin a chan le wang omin assembly an submit ve thung tura ni tin chu lo le chon sarkar na thok te an lo ni lo chon kha ti ngai na om lova sarkar na thok po ni se sarkar na thok lo po ni se la compounding power kha Lokayukta hi an pe ve a choda chuanin athil corruption manga alo sumle pai alo check call te dekha kan chu sak the ni kan confiscate theita ani tin chu ba ka sarkar sum alo ti kholo sarkarina hlo alo nei athil ti dik lo wanga hlo alo nei dekha recover turin order kan sia manga khamiaron ti chuanin zela tang lo mero isum ti chingpeniron ru to boka emo ethil in le loiron nei theiron surrender to boka sarkar in chunglu le to boka ti khachuanin compounding ante khami power kha Lokayukta hian hi an pe boka nei ani che ti chuan hriat cha kan nei ta min thu boi ten ron thelu ta athil sang khan ta sela witness thu hretu kan ti chung chang hi tuna pokan court kalphung an chuan a boi thla khop mai ta court witness kal thamang lo wanga problem om hi ta ni tuna hian Lokayukta noya hian engtin nge witness te din mun tur hi ti la kha ne witness hi boi thla khop mai court hian en witness hi ein ngana pawimawhzia pakhat chu ani ve boxia chuwang chuanin vairamat be chuan hei professional witness ten tia khatia ringot ei song te po hen lo om ani oma chu poi khop mai tin chu ti line witness tak kha anon kal se ve thei boka chu tiang thela chuanin Lokayukta hian witness diktak thudik ron thlen the ka chu
ti lui na point samon mangten ti lui na in witness tu nen a ko lui the ne ten witness kan ko vate kha ta le da kha kan pe the ni sarkar na thok an ni lo point sarkar na thok an ni phejan sarkar atang han da ta te pon la thenga sarkar na thok an ni lo point lok aikta hianin ta alo pe the ne kha witness lo kala te kan sen so mun hatta kar lo kala ni chuan ani tan thil har sa ni theya chu witness tha kan nei thena tura man ruwa kan nei kan hriat thei mai chu nen ka hria a dan no kha tam khop maya ke ni tan phejon hriat sen po ni lo ta ti khan ani le sarkar na thok khan preliminary inquiry ti lai khan he lama sarkar na thok thil khaloni ta sela ang tina mo an documente mo lo thai chena mo lo ti bu engemo khalai kha har san lo siam kha hreta ula chu na kina thilom thei ani mai thei ni eng tiam mala tur nge chu tinga chun khada khanin pakhada chuanin sarkar he na transfer turin kan ti theita ne anna kha akhe zaka serious lu tuk love mo ama involvement akha azuk chian fak lem lo kha chuanin barot achunga kesan ti bonbon ka har sa theya ama ro chu evidence lo teaching pen thei tur ani chuan sarkar ne na suspend tur point kan de the transfer turing kan de theya then suspend tur lailok turing kan de thei bokane dan ne tlo chan kha oma a dan bung le chang chu ta chuan han ti kha mi puita na hria thiam te har dona wangin a dan tlo chan zong kha kan tar lang lawani kan soi lang lawani ti lai ka min hriat sakula dan tlo chanin engkim kha kan pu te hian min han cha kan pu hian min han chang ani ti ka kan belok du ni ti chona ni le tuna hian Lokayukta member hi kan zot kai don che hei tuna hian sarkarin adin ta adin trim hi hmasawnna aloni trim ta nangma chau hi chairperson ni ya member dang te polo om turani ti te neu soi hi om ta dan te lo thlir khan chulai chuan nangma chau i om khan hei hi eng ang takin nge in chak lo pha tin hnathawh hi eng ang takin nge harsat tin harsawak chung lo kan ti don nge chulai chu min soi jaw sak them ole hei gan dana hian soi fak om lo ma sela member pani chairperson ba ka member pani om tura ngai ni in ka hria member pani dang pakati judicial lampang atangin anianga pakhat administrative side atangin kha chu is pon ni tha ips pon ni the tu pon ni the pakhat khat law lampanga expert ani ngaya nimin lokhanin chanchin bo kamwa manipura polok aiktan din vea and chairperson a chuanin supreme high court judge ripataira ne a judicial member akan high court judge retired thawanda administrative side lama khanin is pension ka batchmate le ga thian paning enge chu anon da vea Mizoram a pukhat yang kha an plan ni in ka hria kan dan te kan en hian ama ro chu soile soinu Mizoram chu sumle pa te kan lo harsa tin case hi atam vak lova hanin hek mai te kan lo ching lo deu nge ni ngai kan ne ya hei ju tu renga lom ti yang hen kan ngai deu nge ni case atam hian ring vak lo te poni mai theye a chan che poni se sarkar thu ni ya to na hian member dang pani hi an la ron da ri lova chuan mani in kan ti ta a chak lo na em tur chu om lova ma ro chu member dang pani te chu om selang khami kan decision tam ta ka kha hepa hi investigation no lu tur nge ni ang charge sheet file tur nge ti vela te kha chuanin judicial proceeding alone to bok nen mani ngota decision la gai chuan kan tho puite ne na han sai hova relru ngaihtuah na sang chung khoma han ti kha chu nom chu anuam jogin karinga tin case kan ti sak tur tam tak ate hi mero pui tak le mithil ti thei tak an hnuai kan lo kun to te ang chi te po an ni theya khang hona te khanin multi member body chu ni selang chuan du thu chu sam hi acta po hen ni bench kha constitute venga ya bench kha chuan member pakhat ni lo chairman chu ni lo member pani po bench ka constitute theita khang in lo decision
alo siam tur khani case tam phe ke jan te khan hemi case chu hemi ben chen alo ngaihtuah nga hemi case chu hen alo ngaihtuah nga ti kha chairman ina chairman le chairperson he kan soipol nuaya acta hian chairperson ati khangla nga chuwang ke pon chairperson te kan tia kan but le khabu tam taka le kan sei tam taka hian chairman kan han tile box ya kha ngaihtuah tan min lo hrethiam sela ani ta chu nia dangma din huna tang chon thu boy han rem don pona mi mala ti ai kha chuan rang theyang chuan member dang pani kha chu om sela za po za om de le kanga nangma ni tan po nom po nu om de wanga ti lai kha ni ta ti chuan ani le thok tu chu tu na hian hei kan lo hriat danin in latlem khop maya in staff te po in latlema computer operator te driver te nen khan in la ni no ni hian kan ria eng tinge tu na hian adan hian a soi Lokayukta office a hian in wing thum angreng dewa kalturang ruam manania pakhat chu administrative wing alone ta chu da chuan secretary mangaya secretary to government of Mizoram Lokayukta ani dona arenga po arloa te po chuan sutiang officer kan nei chuan anwai te po khanama kai zaweng tu turkha anom ve te po angayanga adot le chuan in inquiry wing alom le ngaya inquiry wing chuan director of inquiry te le anwai apo investigating officer eng mazat kan lo ne nga kha chu police lampang an ne to ani lo bera po DIG rank te chuan ni tura ni additional secretary level tal ani tura ni director kha anwai khan deputy director le khateng khan om venual bokanga le lampanga khan prosecution wing kha kan nei vele ngaya kada han director of prosecution emo anwai public prosecution special public prosecutor kan tiang chi additional public prosecutor assistant public prosecutor te kan nei venue langaya legal advisor te pokan la nei veng chu wan chuan na kha chu tam ve fu mai dona atira khan an han ti lai khan Lokayukta hel om tak lo boka ti chinnan arwang am lotan nan post som thum panga hi sanction phodang antia hei tuna ACB division post som riat pali molai hi an neya helai chon khami wing pathuma om turkha som thum panga en chinana han sangsona chu po chu hei financial year te lorala and the recommendation atekha memo finance na concurrence an pe dekha laps to antiamani superintendent le assistant poi hei deputy san lang mai tur kan ti kha kan la ti lei theilova chumi chung chuanin karon zom ve ma khan han ho tu ten ka har sat lutuk at ka han ting otila local reng khan har sat lutuk lo nan ti in MR in pion le MR driver le MR data entry operator hi an lo apoina chu hone so kan thok no ni mai he order te po an ni ho ten na thok khan kan han ti chho chu ania van ei thla takin Law and Judicial Department hian an officer pakhat an senior officer pakhat OSD angin an law notify ve chu kan mamo huna chuan meron puya meron kai shwai tur chan kan han mang boka chu in tu nan din chu kan tu na kan din chu ni mai sarkar ta po tran la na tur la tam le mai Lokayukta da na khan alo pian chuan khami kha Lokayukta din ani chuan khata ACB ak pending case zong kha Lokayukta transfer tur ani ting chi te kaum ta chula ya chu tuna hian enge kan din mun ACB transfer ti te ani lo chon problem kan neem han ting chi lai kha enge kan din mun ne dana khanin transfer tur ani ti ati chi alova transfer ani Lokayukta lo din ve le hian corruption case zong hi Lokayukta transfer ani ati top maya mase ke hian kami inquiry wing le officer ho hi kala la lut thei si lova ama khan ACB khan an lo ti thin kha ania ani hian an ngai pawimawhlem lo te po ani anga engma ron transfer thu pom lova apa ngai khan an kal chode mop mai ni in ka ria chu kami dan te kha chu kadla ti lo thing thei lawani itimayang tongkam dang de man dan te po mai the ani chu la chu ACB te ganan soi kai ta
tuna chuan Lokayukta khan investigation wing nei khange thanga ACB omsa Lokayukta khate zurina da ngal mai kha tundin muna hen enge tangkai karil ro chan khoi nge thazo kang ti kha achiang angrang viau maya amaro chu sarkar decision tura nia ki na kalozuk soive kha amoilo na chen om mai the sarkar in decision an siam phot sela amaro chu decision an siam ma chuan in thil ngaihtuah ve tur claim chu omin ka hria pakhata chuan investigating wing kan din ve tak tak don kha chuan chu additional secretary level tel de ngai director te deputy director investigating officer jong le police station te po kan ei ve ngai anga tin lock up te po ngai anga lock up po meichia omna tur le mi po omna tur te tin record room te po kan mamonga malkhana te mayang Mizoram po malkhana kan de thovin ka hria case kan criminal case evidence kan man tur material man ruale bungrua reng kha nakena exhibit tura kha kan da khomna tur mal khana te pokan nei venga yanga chimi tur chuan office te phechu kalama mo anga khang zong kan ti kha chuan in how tak fu dona chuti line helama ACB hemi ti tho tura anti akha lok aikta control na pona khan lada reng andu ani chuan chu sarkar thuni sela ke no da lu ro galo ti ngoda kha amoi po moi lo mai theya che van chu kalam pang kha chu official tak chuan sarkar ne na poron transfer upo kati chuang lova kati du chuang lova min rona ka ngai dan te min rona ni chuan in ngai dan chiang kuang de chu pek lu tur chu kan in karinga sarkar ta na sum sen double ngai lova effective zong kan kal thei dan tur kha omde urwa khi chuan ka hria maro chumi ti tu lova sai jut kha amoi lo mai theya kalai ka chu ne a ti tu tur te nan ngaihtuah na an siang thiam tur angai tai la ti chuan ani le dan thil hlir mai kha kan inzo le kan tran chan tur kha ani biawa dan en khan investigating agency khan du man thei ti te kha omta CBI hial te kha lo ko lu don ta la lo mang don ta la chumi ngaihtuah na po chu inei to ka ringa eng tin nge chu i chanang ni dara khanin thuneihna kha paper ha pesang view thildanga po kham investigating wing kan nei kha kangu kha kaman ber tur chu ne maya amaro chu case lo tam ta view sela tin case ten khat kha complicate deute om theita entinan technical thil deu heta kong an sakna mo in an sakna te khan corruption lo om ta sela police officer ringo tan chuan akipo ko ai juksia thiam kha harta ani chuan chan engineer lampang te po technical experts te po kan mamo anga chumi kan nei ma chan PWD te po ha mang theita veka PHN mo PW technical department reng kha thil lo en fiatu khan man ruwa ka mang theita ten hey audit thil ten yes sumle pai thil telem nita finance lampang thela te po khan te po ka mang theitura ka in nga ya tin case khirkhiap tak te po om theya kolkata lampanga property chungchang emo Mizoram house a thil fellow te po ani theya in there am mun thanga inquiring investigating officer zu kalngai chi te po om theya khatiang le case khirkhia bi ga de chuan CBI te po ka man hi dan chuan min phal sak thlap maya tin ban ngei po ka tumanga tin bihar han ser kailo kela bihar kan experience ve pakhata chuanin khami mai ni lo khan CBI an officer pension to te hi an SP level vel te hi kan re employ le ani an pension le eng pim la tho khanin poisa tam lu tuk lo in vehicle te kan pe kha ho kan chor leta an experience CBI ni line experience ka full time in kan tanaron mangta kha atangkai fu mai theya chungte chu nakena chan ti theidan om chan ma se mizoji nga hen CBI officer experience sadak nei te chu kan tamlo mai theya athu trimin kan sil mai ania a CBI shimshima man thei emema khatia retire to te po kha pension to te po kha expert anga professional fee pe a
รอยที่ด่านเตปอยอมินกษริยาจู่มากลางนัตัวประกาศปนินกษริยาอันนี้จ้ะที่ชวนข้านี่จ้ะนะ SCB เตก็ข้ากันนั่นใส่ไก่แต่เจ้าตา SCB อมซาข้าอมตาที่ชวนเราก็ยุตาเราเพียงเลยแต่เสียมีปุ๋ยดินมุนจังฮิจวนไงว่าจิรเชียงไงหมอว่าไงตัวทุฟักเราตานชวนเองยี่ดังลำนะเตียงจีข้างไงตัวอลเดวตัวนี้จุลายชวนตรงไงถูจอกขันตีแต่เช่นกันไงตัวนั้นแต่พอเขาอมเทเนี่ยจุลายชวน SCB เลยเราก็ยุตาค่ะเองยี่ดังลำนะเองที่ใส่ตัวไงตีลายค่ะมีปุ๋ยขมิ้นสิเจ้าเลยตาละเนี่ย SCB ฮีจูสเตทสร์การีนะอันมานี่ดูทัว executive order มังอันดินอันนี้ไหมอะ police วิ่งขัดดังเดวันนี้อะอามารอจู police หน่วยอันอมที่อะไรวะ DGP หน่วยอมลวินvigilance department หน่วยอันอมตาอันหัวตุปาเบอร์จู CVO chief vigilance officer chief secretary นี่บอกฮีอันนี้ตาอันนี้จูสร์การหน่วยเลี้ยวขันนี่ตาสร์การข้านินที่ด่านตุเตปเองมอติตัวเล็กที่เราตุเตปเราจุสวยตาเสละนี่ตาจวนไอที่ข้าหาสะดวนะจู่ลกไอตายรอจู่ statutory body ด่านนี่น่าเสียมังบดีอันนี้ independent อันนี้ฮะจู่วันจันข้าได้ข้าจะกันดินหุ่นข้าดังมาจู่อันที่น่าชันปนเนี่ยลกไอตาอันที่น่าชันนะคะจู่เตียงเตะจวนเนี่ยดังลำนะดังเตปอลอมังอ่ะจู่ตัวนาริจงกันใส่ที่ตัวฉันนี่ไม่สลันนักเรียนส่วนนั้นแต่ลงมาในช่วงกันใส่เซลังที่ชวนบัตเจ็ตลำพังกันใส่ไก่โดนะตัวนั้นยันคุมินบัตเจ็ตนั้นขันด้วยจะนี่สมเรียเลยปลีข้าด่าอันนี้ตาจุดตาชวนหล่อตานเต medical treatment ตานเตziin bill เต office in rail ball นะเตเละเองเนี่ยเฮมี building in ล้วนอินล้วนมันเตไอตัวนั้นพอมีอินล้วนอินละอมตาที่ชวนข้าเตียงเนื้อข้ากันดินมันนี่ตานู่นจะนี่สมเรียดปลีอัตรังคันเองตินตักเฮียนถูกของหมดที่แต่ข้าแล้วมาเราจีกเดียวแต่ชวนนั่งไงดานนี่ตาข้าไล่ข้ามีนั่นใส่เจ้าสักเทียมนี่ครบไหมกันบัตเจ็ตข้ากันเอ็นะเองที่เงี้ยมันหนากันถอดเถียงโอ้กี่มันนี่กันจอรำกัลหุงปังไงอะหลอกกันลักเถิดพดชวนนี่ชาลอมตีไม่อังตานขจวนนี่ชานี่ไม่อะอามารอจะสรการเทรนหลอกกันละเจ้าโดนะสรการเองไปสาเซงเจ้าสิเองเงี้ยมันกันถ่วงเลยที่มันกันถ่วงเลยที่ขจวนเราจะนาลุเลียนมัสเบระจูอันที่นั่นลอยร์ที่พอเรารวยโดนตายละอัน professional fee กัน legal fee ก็ค่อยเรียนกับเปกัน expert ที่เขาเรารวยโดนตายละ technical expert เอโม financial expert เอโม audit expert เอโมค่อยจะเงี้ยไปสักกับเปกันที่ขาดรู้ว่าเราเรียนตาที่นี่เช่นกันสอย witness ที่พวกเขาอันที่ที่พวกเขาก็เราเปกัน witness ที่พวกนั้นก็ชัดโดนะเขามีกันในสิ่งเราเช่นที่กันติดเทียที่ทิ้งไปหมดแต่ประคัตจูมิเช่นกัจจวนินฮาร์สัตกินริสไลน์สวอลอันดูโลวังอินคอมเพลนนั้นสับมิดเทียข้างที่พวกรีวอร์ดเปกันไงตาช่วงที่พวกจูซุ่มกันมาโมนีอับุลตรันนั้นเคลมกันมาโมนีที่อินไฟแนนซ์เคลมเตะกับดีลเวียอันไงตัวลำพังอันนี้เลมลงเงี้ยนี่มินไปดูโดนแล้วมุกติโตนัวขานบัตเจตเราชัวกะบัตassembly แต่กันง่ายท่าเคลมมินโลเบกสักมินโลเบกเบลซ่าไว้สมรุปภาษาอีเวลลมขมะตั้มโลมาเสละกันมาโมอะค่ะขดาหันอารอนเตลเวต้าลมก็ที่ขบมาอามารอจูกันมาโมเวทูตูเชนขัดข้ามินละรองไงสักเล่มละเวนตินันให้motor vehicle he da teng te po hian Mizoram hen motor vehicle te hi kan nga lu tu ka khami lampang vadil po kha ai thlar no me ma ya amaro chu lo function don tai la secretary ka mamu chu secretary to government of Mizoram rank kan ijan motor tel lo chana thok du don lova director of inquiry te po chu tiang thovin officer senior DIG rank ke mo ai sang mo lo ni anga anoya senior SP te bon omanga motor tel lo chonan thok du don lova khangte po kha anon lu nuwa budget allocation vasiam sada process kal kha ari lu tuk dona
chung te po chu budget allotment te chu min lo pe ve don lo mi kan ti kharo chu an pom talem lo niang chu diang bokin hei building kan nei lo in kan lo a for van nei thak takin secretariat complex a khwanin site an lo allot ve a PWD an architect wing po hian drawing ten lo siam de nual to ni alom ka ti khop maya crore kwa ve la nia chu kumin chung po hian crore khat vel de jon han tranila ka tram chung de jon ko office te po kan sa zo ve de maya nga ti te ka ngai to dewa chu mi office a chuanin Lokayukta chau ni lovin advocate general te law commission te le registration of birth and marriage ti vel te po hi da ven tum thova ki ma ti maila Lokayukta shim ba ka thil tangkai dak ne dona ka reda wangin crore khatte chu viable sa khatte chu kumina abultan nan han lot ve ulati akan va dil na po kha an longai poimo phalawan yang sum har sa te po anianga kan va sei sel ni lovin khadeng kan mo ngoi te po kha ala kim chuang lo na in helai kan mo te tak te reward at be jon cheng noi ni te cheng noi khatte tin hei mi puite pon an threlova awareness campaign te po kan lo ve ti ve duanga tin kum to pa hian report kan siam anga ya governor kan submit anga ya chunga tan te po jon expenditure claim kan mo ve dona khatiang te noi khat noi ni khat lek lek ka va di la kha chu min pe phal don love mo ka ti an ho tu te ka be po min soi mu vak du lo va kha aron tel tan wala chuan chan atam le tlem lampang ai ma khan khalai men non ngai poimo ve kha chu alom ka ti khop mai noi za thum som sari borve la kan ka chauta na ti chon ani le ka tram khai soita chairperson I tram chung tur kha ko mangjan nge ti te tin kan jobel le ngal chenga Lokayukta chairperson le member te kha affair dan ban thei khai ni ve thauta ni chu hei mi puina kan han hriat ta tan chuan corruption in nam noi te Eirukna thila ka tin arel turin lo ni ta ma se nang ma ni nge ya po kha ban thei in ni ta ti na ni ta dana khan chula ya chu I tram chung ka kumeng zan nge ti te khalai bor ka minan zau le ta la chairperson ka ti zelam dana chairperson ani sia chairman ti hi lam ta phen do ma zo kan hria than zo ka ne le member dang te kha kumnga chunga tan ti kan ne ya kum samsari thlengin kum samsari kan thlener ro chuan kumnga la thling lo pain kan ba kan hona to panga tin khami ma khanin ban theina sang oma pakhata chuan hei misbehavior anti mai chun chinai soyang chi ke ni nge pokan lo fel lo thea kan lo swal ve thei tho maya khata ban dan tu rakha dana hian anziak venual maya apakhata chuanin asim MLA ho MLA somli kan nei hata mun thuma thena mun ni chu MLA somni pasari inemo complain anzia kanga anon sign nan thlap chu a khan governor ne na anon thon thene truth hat of that total member khan chumeni chuan governor khanen kha khe sakha supreme court a refer dona thon dona ne chuan supreme court khan inquiry an lo tiang hey judges inquiry act oma supreme court judge te high court judge te corruption emo thildanga hekna chuan khami inquiry dan kha vene chumi dan mang chuan supreme court chuan inquiry lo tianga chuan inquiry zo khan supreme court in hekna hedike hemi hi chairman emo chairperson emo member emo nitla kan love anti chuan an report akha governor nen aron thon lenga chuda governor in a dismiss thei min dismiss thei ta a process akhati hana wal den ani assembly atangin governor atangin supreme court and governor lo kir leang ken governor in final decision ala le tichon Indiaram state dang te kha han clear zau taila helai vairam om thangin lo ni te kum tam takin lo om ta tin chumi nu apo hei nalian tak in thoka tun din huna hian Indiaram state danga hian engtin nge kan kalpui dan Lokayukta bi ka hi enge ni kan din mun ti kha minan thril zau le tala corruption hi kan boy pui khom maya khovel puma kan soitong khan Indiaram apo
tun ma tang tuen lok ai ta hi chu India mun state thadeu de wa kho jana lo nei ve to ni hemi dan noi ni lo an ma nin poimo an tia wang khan lok ai ta hi an lo nei vek to an nei nol to ni Karnataka de phega chan an lok ai ta kha powerful via van yang chief minister po kan en kwat kachan chief minister po bang pha hiala ni khan Bihar de bokan na ya Bihar kan lok ai ta te ro khachu an changkang nge ne an powerful lem lova high court judge emo chief justice pension to te aloin tuam lo venatur ang deu hiala ngai thei khan an active vak lova an ninga lian viawa a case tam jok khachu vigilance khan gan la boy pui thova khati lai khan tuna lokpa lan lok aikta act hi parliament la pass lovani sang ni som pathuma khan movement na satak baba amte te khong lai NGO le activist social activist havena na satak an nor le khovel pum puetang movement lo choka wang khan lo theilavin parliament en sang ni som pathum khana pass ve chawa parliament apo khan lok pal le lok pal kha central tan lok aik ta kha state in atan ti ani ma se state chen khat khan hei chu indikan autonomy in lak sakalom federal structure in ti chiani ki mani kan siam ve mai anti wang khan parliament na an pasa kha chuan lok aik ta chom thoma se a detail chu state in dan lo siam ang ti khani maya chumi mang chuan in sang ni som pali board so vela tang khan state sang khan lok thelven dan kha chan pass ve ta sap sapa amaro chu atak taka lok pa le mo lok aik ta handina kha chu an phurwak lo hlomani an mani thu noi om si lo an mani ron inquire theitu tur si an mani ta na hling nok la ni theitu ra kha handa kha a phur om lo ani point an thiam om tho maya atu po ni ila chuan chuan an tol shedan tol sheshed de khan chuan lakwan siam de uveka ato paro chuan PIL te alo lu ta Supreme Court khanan monitor ta hai chief secretary howi ko de reng maya chenin o kan nei to an tia nei lo ho kha an ko khom le ing ti angai nayang an tia hunan promise tira chumi an ko thale kha tiang reng khan kan chief secretary de po kha Supreme Court of Han kalzak zakin karinga chutianga lo thei lo avanga danina phutsi Supreme Court in a norbok sia wanga siam kan de de bera keni hnu nung ber po kan ne big lova kan nu ate po anon siam lok aik ta hi anon din ta chu kasang khan nimin pia loka khan Manipur te malati ve chawa Nagaland te notice apo khatyang vel kha kan nia tin a central ngei po hianin Modi te ngei au ring ate po khan atak ram khachan lola thleng mai thei big lova Mizoram ina lok aik ta kan nei nuwa hian central apo lokpal kha andin chavani Supreme Court judge retired to tele civil servant retired tam takha ani cholian deva antinge ne kazom to de nuwa notification te poron luta anti ve chavani chuan chuanin tuna kan dan thar anga ste sang lok aik ta kan nei hi kan thar de veka anni chuan heti hen an tia hi an te thakop men nen thalo han ti emo han in khai khin khachu ala har sale ulek in karinga hun han kal de sela mi te pon menon khai khin ta jok sela ste dang a chuan heti hen te an te thle mai nang ni hen ngei ti ve te poron ti sela a challenging we win karinga tunari hi chuan in khai khin hi ala ni ri lovin karia dan tam tak le thil sang hian state sang te hi kan in zir kual na saviwa chu mi tenan ti dan te chu kanan lakho mat tranga din chho te po khatil tam tak hi om ta ti chuan mi hring ni phung hrim atang khan tunai soyang deuh khan zel thleng hanin lu na turte hanin shrem na tur thil te ni wanghian party manifesto kan soyne mo tian kan tian poeng poni sela khalama kha chuan mi pui hi phi chu kan duwa amaro chu atak tak ti tur hi chuan thil har sa ve tak hi chu niang ti chu chiang reng maya ma se tool box hi ani ti la ya kha ti soi mang khan ka lo ngai tu ni ti chuan kha tuna kan Lokayukta dan 2014 chapter 12 khan declaration of assets ti velte kha ta ni July chu minan thil zaw le te pushwai motor lian lei ka duwa company rin tlak le thamilo ko hute asoli nei le se ngati mo ton gearbox an manga atlo tlang ram ta na thabi
tin 4-year warranty an pe motor lian chu ti za tu man pingai lo an pe motor tlo tha ani ti chu chiang ani galom ti ro tin urea an mang ve lo tin tlang khoi huna pokal la I boi me lo wang Sustainable Development Goals hirin tlak le in han na tlak hmasawnna tura chhop chhuati la kan soi swal ong love kan zawai hmasawn tlan na tur hmachhopani miawa wangin khopui berachanga thing tlang kil khor ber thlengak chan kan lak tlan anga yani hmasawnna tur kong shang chhop chwa zingah khotlang hmasawnna eile barlama in to del le pathiani na thlona min pek leilung le ram hum halte hi kan ti mak mo ani hmasawnna tur na kalpuin a hian sarkar khuar veng chungkwa le mimal tinin mo phurna kan nei vek ani midangta na herwa manna hi duana nilawa kan zawaya ta na duana ni ti sha in kan thei top chho in chan ilatlang ang ong o hi ka boi pu ka zom ter phata tang han ka boi pu ya ngai dan sang te poi om theya central chuan lok palan lok aita actan din nu sang ni som pali vela khanin hemi rules han siam ta chuda chuan a form po anon siam thlap to kha central sarkar na thok jong le central sarkar noe public servant hoga chuan an fill up angai to ani maro chu kha har sak hop maya atir ma saber phechu an postpone tin all india service te pan kan ti vek angaya kini teng te posa ni som puli chang khan khami form thara khan kan banga kan poisa nei jong kan nu puite le kan fate dependent an chuan khang jong kan ti vek angaya chu Mizoram ate po all india service ho jan anti karinga kala hrechi alo na in amaro chu kini na lok aikta actants han pass khan anu loka sangni sompalia rules kan siama alo thato lova sangni somparuka khan siam thale nin ka hria khata khan hemi afo ma hianon da veta ni amaro chu ne athar vek kan nia tu ma in blem in mo pu thu om lova khatiang form han design ka har santi devaniang he laya central civil service conduct rules 18 na khami property return form kha an lo copy ve top maya mistake page om nualanga khami kha tuna kan nei chuni maya han enforce kha ka phurlu tuk lova achan chu Mizoram sarkar hian in central civil service conduct rules kan mang ve thova rules kan nei loven central rules hi kan copy thova sarkar na thokte chuanin kha tun han mangreng to thovani atakin an fill up lo ne chon thudang ni sela vigilance department hian order te pot chwa vek to sarkar na thok chuan an ti ngaya ta han problem pani omta chu kha form kha sarkar na thok chau ina fill up tur anita tuna kan danin abituk le lok aikta ina atia hi chu sarkar na thok ba ka soitawang in public servant kan tiang reng politician te chu board member khang kha huam ve ka wangin kha form kha aman thei talovani kha form kha sarkar na thokta na tiani wangin ming designation gazetted or non gazetted ti vel jong khomta mla te khan gazetted nge ni gazetted an lovem ing service an ti vel kha a relevant lova chawajan siam thadanga ya kan ru sa hianin amendment ngai hi ka muhnem angreng khop maya this mela ti thelo nuam lova hanin song het devila amendment te chu la propose ve om takani ke te chu ti huna te poson kan la ti ve anga chu ti ani chuanin he thil har satak le khirkhiap tak ani rualin apoimo em corruption kan do don chuan Mizoram chuan apoimo le zual na chu income tax kan pelo vaira ma chuan income tax kan pe ka wang income tax return kan nei ta veka kha income tax return sa khan engzan nge kan sum laglu kumtina kan sum laglu kha juk chuile theya authentic document ko ta po evidence link pha vek ani kha nga tang te po khanin sarkar na thokne lo ma sela an sum laglu an declare tang khan he lian property zong an ram nei zong an in nei zong kha khai khin khan khai income pa ngai a declare ba ka hian poisa lak aru ka poisa lak na nei ni ti in case kan siam sak theita Mizoram hian kha kan
har sana tu nin ka hriat avang hi ka ngai pawimawhzia me ang phur om viau boka chu ang te ti tur nge ti hi ngai dan sang te po om deuh ni in ka hria ani chu ka malak na tur pawimawh masa chu ni a sarkar a phei chuanin kan OSD kha lova advice ve top mai te hi adopt turin amendment kan ti ma chuan by region ka enforce thei don lova kan rules a khan kha khawm tlat lova ngin ani lo zoka sarkar hatok ten an man sarkar hatok ten an man to sa renga kha ti tura wa ti non le kha atul bok lova ten kan khami kan rules pa pona kha chuan ka enforce thei don chuang lova advisory ang devin all India service and anti to vek thwania sister government servant le khatiang ho kha chuanin sarkar atanga hlo la le khatiang ho kha chuan hi lo mang ve to mai sala a thang a ti kha ka ngai dan ani tin nge sarkar ngai dan chu kan la lova kan ngai chang riang chu nei chu Lokayukta khan a thuneihna mangan hremna a pek thei dan tur lai kha tlem khan khalam hoi deuh kha kan an soilang to ti chuan chu tu na hian kot tina thil mi a hrem dan ang thuneihna kha chu tiang ang nen chuan engti khai khin tur nge kan an hriat thiam thei dan turin ti lai kha min an hril zau le the ni e kha ama ka soyang deuh helaya complain a local nuwa preliminary inquiry kan te report local kan han chinvel dan te le chumi inquiry report local nuwa charge sheet ti tur nge ti va kan ngaihtuah kan han ti dan te po kha judicial proceeding vek ani to a kin order ka siam point hey court an order ang hian speaking order self contained speaking order an tiang te ka pas vek ngai do na chunga jan stenographer te bo kan la mo veng chu nge ni ke mai hian ka kala type tap lo zel mai don kha a pakhat da chuan lo nei ta sela tin kha judicial proceeding ang ngaihtuah ani ti alo nei ta tin chu ba ka civil court power kha an petashim shim boka chuwan chuanin mi reng kha evidence lo la du don te local ro kan tianga affidavit manga an chan tu te bo kan ti theita ni kha kan ti dik lo chuanin nge ni case siam sat theita IPC dana tin pakhat mission katina an hel om po ni renga chu contempt of court power kha high court hian an exercise thea kan hlau na san ber po ne high court enga man lung olo de chon contempt of court anti choble chilte point mi han khung rum thea IS officer te po che tianga hanin ti hlom dan an ti te po nianga court ta hanin tan ti ru te po hi an nei thin ni khung lama phe chuan ane lo la chan chuanin court ka ma chuan ta hen confine an te police an tira amol pho thla ka khatiang contempt power te kha Lokayukta hian lo pe ve a man fo tur phe chu ni lo tur ka ngaya chu court nang po hin contempt of court power hi jon nei ve ka maro chan mani khan an decide hal theilova high court contempt of court act or ma chumi dan chuan high court complaint an submit anga high court kha adil tu tur chani ta ne high court ro chuan contempt of itself ama court contempt ran on te kha an panis ngal the ne tin contempt kan ti hen ke mangai point contempt hi ka de theita ne khatila khanin diklo ta ka lo ti chuan ke ma le ke ma po contempt case kha kanei ve theita ne amaro chu tu na chuanin high court ina power high court contempt of court act na high court na chu power apek ang chi akha he Lokayukta act hian Lokayukta hian apeve ani chu man lo sam te po kan tu manga in ti hlom nana hanin vowel na te kan mang du ni chon thudang ni sela chen ka chuan an lo hel tran deuh mai theya atak taka man lem lo chi te po oma min ral thom thadagan ne ya nge ni kan sarkar te po in sipai le ral thom ropui ta kan manga hei jo man kher tur ni lo deterrence ani an tiang te po kan ngai thei ma na ani chu ti chuan tun din huna hian complain exang in don to complain hi dorzon khat chole tling lo devin ka sia hei kan ho tu lian fe te po hen on
hek tran towa chung chu thui tak kan la kalpui theilawa a then chu te khan kan lo ena kein a preliminary order kha kalo ziak ve a chu police kala nei velo wangin amalo te thin tu ACB hena kan va thon ta ne ACB hianen chu preliminary inquiry chu anti anga preliminary inquiry hi anla pakhat am anla zo lova khang kha an zo huna an sina kati a case tak taka a boy pui tak tak tu ra chu kan lati don chau ya ka nga ya tin ne case si sele sei no mitam tak hian lok aik ta power le omzia le ti tu hian threlova man ne po tlang val pakhat lo kala kan poisa ka pa poisa ai mi pakhat na pu ka aron pakile du si lova mi tan pui te maron ti ka ti ade ule khan o heng hi chu ke ni ti tu che ni love sarkar hnathawh le sarkar in aroi mi te sar mi pui te sum lo ti ching pen tu te rem tu tur kan ni khalai nang ni mi mal thil ka chu ke ni khoi pha kan ni love te ka te ka lo explain ve nuala kha wang khan mi tam tak hian in an la shelova chu ta ka awareness campaign te po ya tu khop me he hetiang hun te ron siam henga tang te po hian mi then ka din an ron hriat pha thei mai theya corruption an hriat ngoi an ma lo kom renga po kha khwenge ka complain ang eng te ti tur nge ti an hriat lo kha chuan an en liam mai maya kan lo ti fo thin ani a tin ka ngai mai dana chuan in han fir de vela corruption du lo ho zong hian tang rol ta na chuan NGO mo activist lampang khel lo po in kholai che ge ta mo poisa dik lo tak taka kan lo tham na kan lo lak ang te po hi han hek zur mai thei sela chuan in case kan langa thei viavin karinga kan nga akha apoi anelova a thalai te po om theya tin trap case hi kan la ti anga kan ti tak tak huna chuan trap case kan ti om je chu min sarkar na thokin abik takin thil ati tura hian an delay vela emalo ti thadu lova bribe be se ni thamna be se ni kha aron complain chuan min he chu min hena chuan he ha kanaya sarkar ena ti tura ma se ati tu pa hianin min ti sak du tlat long poisa be se de tlat mai ti aron complain chuan kha trap kan siam theita kha zugman dan kan ngaihtuah don ani he guidelines om vek maya poisa not kha engte kha chuan soivek chuanin kan ti fin lu tuk chuan a tha chuang lova kha man dan te po om theita ani tin kan chang sei de wanga a hlom la pang zong lir le mi zuk man dan tu lam pang kha kan sei war de fleka ale lama chuan ka ngai poi mo em mai chu poi sei lo sarkar na thok te ma hi kan chei boi ti hi ka hlaw ve a chu ke pon ka experience a bihar lama te vigilance ka lo khoi ve to na lama officer fel tak ma se dynamic le thil thati du si khan thil tam takan tia thil tam takan ti chon ti swalo lom lo theilova rel ru swale mo an mani du am na awanga an ti ni lo ti swal pal liu khovel thilo in har danglam zel wanga thil local dikta lo ta te sarkar in alo hlo phana chi de khom the khang kha big takin kan police officer te hi an training na hianin an mi he ka te hi swal muazuk muringot te lian deu nge ne criminal case anon pulut ta wai mai thina officer tam tak phe chu an service chung zo in case an ne an pension no an boy puya khatiang kha tam em ya poi ka tia thalo ka tia khota vigilance lam pang kan en kol na po khan kan chui tak case lui tak then tak chan pension to lat serving te po then suspension om te kan en tak ka chuan then ka chu departmental proceeding lo tia shremna te hanti a top mai tur chi te then chu case om reng lo tur chi akha an lo om treu maya re lo te chung kan case thum vel ka close ani le lama chuanin kan hnathawh tur ang let ling zong in ka kal ni in ke in hria ma se kalom em maya mi poi sei lo har san na kan juk thena te kha ka chan venin ka hria chu diam bokin tu na kan kal tura po hianin kan sarkar na thok tele public servant te hian lo hlau lu tuk lo sela anti swal lo engema technical mistake te akha chuanin zela in thun lam panga kha tlem theng bergal pui tu mela chu ka du lo em na chan pakha ta chu
ข้าเวียบหันมิสวลข้า advantage อันหมดตัดไม่เนี่ยเทรมngei turaข้าเฮลมากันท่าเลยตุยกันหุ่นในชุนกันลงมังระละเฮลมาอัสวลนั่นเสียเทรมผู้โจกันเถอะค่ะกันรู้ไม่เละเปิลเทโจกันจะวันส่วนโอกัน priority กันไงป่วยหมัวค่ะกัน fix มาสักง่ายให้ป่วยหมัวโจเกที่จะ fill ตะกันกัลปุยโลจวนหุ่นอินมินได้ดอนหรอวะกัน staff เลยกัน resources อินมินได้ดอนหรอวะจะวันส่วน priority หุ่นตะกัน set ง่ายง่ะอัพอมโตกเข็มนะที่ส่วนที่มันได้ว่าสุรการนัดตรงจ้างชวน departmental proceeding ที่อันหลอติดเลยมั้ยโพสเนี่ยมจก็ไปทักเมื่อ dismissal เมื่อเนี่ยนะซึ่งมีบ้ากันชวนเรื่องรุสวลเนี่ยนะอันที่ดิกโลงเงี้ยเนี่ยเราขจูลุงเอ็นักคงไปสาธิตโปจอยตีระข้าอากาศมังตัวนี่ออกมากันไงแต่ขันกันฟิล์มขุดโปไงเก่งไงโปกันเอ็นนอนฟูจูไงอินกันริงเมืองวัดหลักเลยไหมครับตัวนั้นกันก็ทักกันคันเฮลัยปุ่นฮีโลกยุตาฮีชุงก็ทุบวยเตรำสาทักทุบวยเตเลยมุนทั้งทุบวยสังกันในกัลปุยนมุนตัวนี่เราตีไล่ค่ะตัวนั้นกันเจอร์เพอร์สันนี่น่าสวยอย่างเดียวกันเทรนขัดจุนเราหันกัลเดระมีปุยเราเสร็จทาร์ตายละเอรุกนะคอร์รัปชันอวังรำเชียดนะอินจุมีเสมาอมเทนตุรตานอติตุเตเสมาอันอมารามินะชัดนตุรกงะโจเทนตุรตานะพาร์ลิเมนต์จังเฮตาโลกาลากสเตทสังอินะอันนั้นดินเละมาลากนานี่ตีไล่กันนี่ที่จวนตัวเบอร์น่ะมีนคอมเพลนรอนเทลุตาคอมเพลนรอนเทลุตัวค่ะฉันเทนดานาอุเมมเฮโลกวิตาดานาเฮียนเอกกะเฮียนจุงตะจูอุเมมตีไล่ค่ะอาตอบนั้นสวยใจละขลายคำมินเชลเจ้าเตเฮียปุยหมกขบมามาสิกันสวยใจเลยเล็กกังะเละลำอมตานี่ปะขดาชวานินทิลดิกโลตะก็มีอินเฮค่ะเช่นที่อันนี้เวทหูไหมfrivolous complaint กันที่อังจีโมที่นั่นกันมินิสเตอร์เตกันมีเลียนตักเตค่ะทุดลิงโลหูไหมเมื่อคันรอนเฮกตาเสกตัวค่ะโอ้เช่นที่อันนี้เวทหูนี่ทีน evidence ดิกโลเปกก็จะเชียงซาบละเช่นที่อันนี้ตาจุดที่ไลน์ทิลสวัลติตูเตรอนเฮกตูเตค่ะกัน protect เวงายprotect ไม่เนี่ยละวินลมมันเปกงายจู finance ก็ว่าดีละพวกข้านี่ขัดเตียงอังเนี่ย reward ลำปังชีเตทีน secret service fund เตพวกข้าไม่เงินเจงด้วยขัดเนี่ยนี่เล็กๆจุกันดีลช่วงเวรามาsome example ละตานบุลชันนาตานข้างหู encourage นะทุกข้านทีนปุยหมดเบราชวานินให้ whistleblower protection act อมตาด่านให้เสด็จด้วยlegal lampang vakasoi kha thalo industry adik thowa ni mi pui mirtana complique engene hriat thiam har satur khasoi lo ram to mila khatiang howa kha min thilswal ti aron complain khan a complain ati khan anju khoi the ni kha kan lo ve na tu le mem maya tin ama khan ka soi lang talawa witness chim te po kha protectionกันดานาเฮียนินหมอพุนมินโลเปียwitness เตปโค่ะข้ามีลุงอินตังไม่ตัวเต้นอันโลขวยโมข้างละก็เราเงินอันดินมันหลอมชวนสรการเนี่ยนะคันเฮ้ยฮีเฮกัน witness กันทุเรศตัวฮีเวียนหิมนาโลเปรูตีนสรการหากันสิลเทนี่ข้าจะ witness อันนี้ตัวโกตกันกัลตัวหนูตัวนี้จะโกตกัลมารอน complain นะคะอันนี้กันกินเละกันนี่จวนwhistleblower act กันตีนะ whistleblower กันหันตีตักฮีมิโซรามาเห็นกันละเสร็จลาโลปัลตากินกันสวยไม่ยังอ่ะเฮ้ยกัน organization ช่วงอ่ะฮิอัน office อ่ะเตปโปละเตปหูตูเตนอันทิลตีดิกโลเฟรนซ์เสีย complain ดูโลวะค่ะกันงำโลเวโมกันเหล่าวางเอโมกันดูโลชิมวางอ่ะ complain โลเฮตามไม่นี่มิโซรามาฮิอันวันด้วยทักตักมันทุสอมเปกะอีเวงเตเฮกสุติฮีกันมังฟูโลเดวนี่เตปอนอาเซียเทียมีว่าเฮกกันติมายะอันนี้นั่นแต่จะเฮกอันนี้เราว่าค่ะมาเราจะเฮกกันตรงกับมันเฮกกันติดชินวังเฮียนมิสวลทิลดิกโลติตูเตท
thuneihtu ten hena vashila hi kan se me ma ava hek tu zo ge swala kan ngai ma zo ka ma se IPC te le dan kan en chuan CRPC lampang te kan en chuan kha mi valoze pui tu kha thil swal ti tu chu ani zok dei ni chuan chu kha thil swal tin na dan bo chena na kha chu aman hial po man tu remo aman tu lo pui kha kan mo phurna danina mo phuna min pe khelo ni zo ka chuan antenan executive engineer hian in project alo execute ta khata khan corruption mangin thil dik lo takin an lo thok ta a nuai thok pakhat JE mo accountant mo kha a reve ta ni mase thuneihna ni silova ron hek du ta sela kha executive engineer khan la ruhrial le lo chuan action la mai dona shem mai dona kha anita na lo ma wang khan aron hek ngam don lova khatiang chi khatiang chi kha huisi blower kan te chani ta khang ho kha kan veng ngei tura ni da na oma shimana shan pa po in chung ho chu an identity kha kan puangjar tur ani lo tin loman kan lo pe ni po in kha kan loman pe ka kha secret fana tangin kan pe anga kha secret fana kha audit thei po ni lo record han omreng lowang reilo te chung aron inspect donation inspect thei ka mi chung khan hun tiam chung kha reilo te kan lo a receipt te bo kan ti ve chunga in hetia mizopa thil in pek anga va pek top kha jo dik big lo va receipt te po kan la ve ang ma se kha receipt kha confidential angun takin kan da anga chuti chunga audit te lo ngai ron endik du ni chuan AG lampang te charon en ve ang khaba ka jan bidang tu mainan mutura ni lova chumi period ral nu achang kha kan hala kan pai bo bokang chuan hepa hian apute mo tu mo ron he ka wangin hek ti chu kan mangale ni chu ti diklo aron soya wangin hetiang lom man hi kan pe ni ti kha khovel hen a hetura ni lo tiang de wani chu ten chu ba ka harassment te mayang an putena asian lopek chet pha emo kharsana lo siam kha ne na kan funzom thei chuan an pu te kha laga han action lak thei dan tu te po om tura ka ngaya ti khan atum bera chu corruption do kong akhan khang attitude te mai ne lo attitude te bula lo thok te po kha kan tran rol pui kan thu rol pui ngai ni ti ani ber mai om hi ani chu le kha tu na kan komtak pusil sota lokayukta chairperson ina asoya tang khan mi puiten sarkar hnathawh te tin sarkar tanga lokna sarkar sum kai noi thila in mang thin te le khating zong te na Eirukna konga kan ram tichhetu tia kan soi thin corruption avanga kan boina tam taka hi he thil he lokayukta lo piang hian thil tam tak aron ti thatur kan ngaya kan ram thatla na tur hoi zong hi kan hriat bel in kan ringa thil tha kan duwa ram hi tha se kan duwa chumi atana ati chatu lian tak dodal na tur lo piang ta hi thil lom om tak ani ti te po hi hretai pong hlau lovin pong po ne lo lutuk lo le ral thlir lutuk lovin hi kan ta kan thana tur piang ani ti la ya kha mi puin hretlang ta ila tuna kan hun man atang khan hmasawnna le hriat na ti zauna man ru atang ka ta kan i kan ring ani khati zong kha lokayukta chairperson pusi Lalsawta kan kom theihna ani kan lome pushwai motor lian lei ve ka duwa company rin tlak le thamilo ko hute asoli nei le se ngati mo I ton gearbox an manga atlo tlang ram ta thadi tin 4-year warranty an pe motor lian chu ti za tu man pingai lo an pe motor tlo tha ani ti chu chiang ga lom ti ro tin urea an mang ve lo tin tlang khoi buna pokal la I boi me lawang
Sustainable Development Goals hi rin tlak le in han na tlak hmasawnna tura chhop chhuati la kan soi swal ong love kan zawai hmasawn tlan na tur hmachopani miawa wangin khopui ber changa thing tlang kil khor ber thlengak chan kan lak tlan anga yani hmasawnna tur kong shang shang chhop chhuwa zinga khotlang hmasawnna eile barlama in to del le pathiani na thlona min pek leilung le ram hum halte hi kan ti mak mo ani hmasawnna tur na kalpuin a hian sarkar khuar veng chungkwa le mimal tinin mo phurna kan nei vekani midang ta na herwa manna hi duana nilawa kan zawai atana duana ni ti sha in kan thaitop chho in chan ilatlang ang o